Što te zovnem odmah para normalno. Dobro, ništa. A? Ja da kako. Stani. Dobro, ne mogu ti. Stani. Ova, pa koliko mi tražiš... Ne, ti godine nekim vidar, ti godine. Ha. 200 metara, 60 eura, šta će ti više? Stani, koliko je para za to 200 metara da mi crte? Pa, 40 metara 100 eura. A? 40 metara 100 eura. Joj, a ono ovdje iscepko 100 nešto metara za 30 eura. Metara ti je 200 banki. A ti se ovdje 100 nešto metara. Za 200 metara. Pa, 80 metara ti je 200 eura. Pa 160 metara ti je 400, jel? Vidiš, najde. 160 metara ti je 400 eura. Pa stani, baciti ovdje. Se bale na kući da me jebeš, da ti dam 400 eura. A ti ovdje Cepkaš. cepkaš. Imamo 160. 200 metara. Puta. Koliko cepkaš? 2,5, jel? To ti je početno. Mogu to, mogu. Pa koje para ti dam 100 eura za to, a? Po euro. I po pol euro. Ja 100 metara te po 30 eura za 30 eura. Ja mu dajem 100 eura ću sad. 100 eura, pojačavam od tarifu. Sad ti da pare i ideš cepkaš. Telefon od mene. Tak mando. Šta? Na telefon. Jebote telefon. 100 eura, hoću? A? Hajde, dogovaram. Dogovoreno. 5 eura. Evo ni. Za 100 eura. Oma pare Zašto? cepkaš. Pa vidit ćemo, A to mi sutra stiže. To sutra stiže. Evo, Vidit ćemo. da ti dam odmah 100, hajde. Vidit ćemo, dok se ovaj zdrvo. A s Majom Mekiću što cepka za 3 metra. za 5 eura 3 metra. Znaš gdje je sad dinam daje? Koliko? 700. Pa što voj. Cepala. Pa 3 puta to je 7. A ti zezaš drugi, a tebe kad zezaju ti psuješ. A ti bi dam vrlo? A, Kako isti kao mlani. dobro, se ti zanu, jel? Pazi! Vraći mi neće ti dati. Ali kad uzme motor nema više da gleda Almiru pa u kanal doneti. Pa ti gleda konak, onamo pa ti da. Već da gleda ono, sad ima da čita odazgolno Lipa hipermarket. Tu bio mnogo napute. Da, vrlo. Jesu bio mnogo napute. Ja, ti cijepao, vero? Iscijepao se, a? A ti što ti ne menja temu za to? Cepkaš na drva. Hoću li? Ne menja ti temu, bati, cepkaš ti drva. Tu u komšiji, cepkaš ovdje. Skafuriš, ovdje mu cepkaš i 30 eura. Zabavaš sa mnom. Za 30 eura ti mu cepkaš 100 metara, a vamo neće. Za 60 metara. Ja ti dajem stotku i to sad odmah da ti ispraviš. Sad ne vi. Sad ne, Sad raro. 500. Evo ti sad stotku. Sad 100 eura, vi daj 100 eura. A ti na para, hvala Bogu, radiš. Sad to i gotovo. Radiš. Naš para. Radiš. Sad 100 eura, oj? Već čovjek ima uđe pare, sada ti da 100 eura, ti da odeš da cepkaš. Mari. Oj? A ne znam šta ću vam bolje za 30 eura, on cepka 300 metara. Ja drvama. Tam želiš sam to? Slika. Gdje ti kuć? Ja, hvala, vidiš sam na Facebook. Idem ta telefon. Mamela, ima je mail ko... Evo ga. Sen i odmah vlac, odmorimo. Ja drva pres iscepko, gleda. Ja si iscepko drva za 30 eura. Evo ti. Ana. Ana! Ana, uzmi.
Ja vidio sam u Maru dobro grad. Koju Maru? Maru, Je, no. kako to mu je ja jebao onako to, a ne tako. Ja živi brat. Ja smo idu u Tutin. Ja sam radio legora kod onu pečvaricu. Nije iste ime sve jedno. Ali ti jebem ime. Tako mi. Nije, no, evo. Da, tako je bio u Beogradu, stigo iz Beograda, ja lijem ne zove. Ja ti je Nema pokažem ni iz Gosta. internet. Ali vi će da mogu nisu da nećer koji jebem ti na ono prljavu. A zovnem Anu Alavićevički kurac. A šta je bi sa mnom? A? Šta je bi sa mnom? Alavićevički kurac ima. A ću ja duše gdje pa sa kim minom zove? Ona tebe. Ajde zovni je. Ili nema broj? Ajde pa, kako te zove, a nemaš broj? Aj, 8. A kako laže. A? Svaki minut zove, a nema broj. A? Nađu ga preko mi sem 3 ima. Koji sem 3 mi? Koji je to sem 3 mi? Nema to sem 3 mi. Znaš li Amilu? Koju Amilonu plavu, jel se sviđam? Jel? Kjero peću ti je brati onu Amilu. Ja še pitan čolete. Allah Amil. Ali ništa, kad ti nisi mogao Maru. Pita se ja. A još da ženiš Maru. Bilje Ne ženio. je moguće. Bilje ženio je. Da si me Odi. Ja od vam bre, za ova drva se dogovorim, ode u Odi la. odmah stotka. 200 eura čovjek ti da. Sad. Nije bre, pobjezi. Čovjek radi ima para. Znam da ga slikam jedno. Nasmej se. Nasmej se. Gledaj slikam, dobar. Gledaj, ti ga slikao prije njega. Ha? Je! Ajde za tosme. Osme. Eto poslije napući lepša područja, hajde. Pobeže. Beži ikan. Ajde ti, Pobeže, kako pobeže. Gazda. Čurka. Pobeže.